Eko se ko ndin ɗon nedi o ne'iraga wonno yimɓe buy hakkundeji men innoɓe je man fuu ko yimɓe wolata ma ko ni falaɗe o wolu non tagaɗo duwa kay wiwde ha jaka e ko goɗɗo wolata surtout kawtal ma jama on anda ha Allah no haaja e ko kawtal ma wolatama haala moƴƴa kawtal ma ngal no wawi naadude neɗɗo on aljanna kulol kawtal ma ngal ara ko e feema no wawi wonde sabu o tigi naata yide jahannama est ce que jama no andi par ce que ɓe wi wosi goɗɗo waali ko ɗo joni mo mayi Allah immina e malaikaɓe ɓe aru ɓe lando ko ɗum kawtal makko ngawni wolde mo yimɓe 10 atotomo ɓen wowlude si tawi koko moƴƴi ɓe woli mo o malama kono si tawi mo ɓe wiye alhamdulillah rabbil alamin min soñƴike ni alhamdulillah rabbil alamin ara on naji dey kala ko watta waɗu tun ko moƴƴi wiya tan kimo moƴƴi jara kala ko wonɗa wadde Allah waɗu barke mo ani Allah waɗu barke mo a yino me woniri ɗo koynen ɗo to woni nder ga Aray ɗon moƴƴi museɓa e hoore ko weltani ɗon men ko meɗe weltani on ɓuri ɗum ɓayi ko onon holli men yo min wonir ni onon holli men ɗum ɗon ka nder suudu ga haray ko watti e ɗum sagatano arno ɗo ɗe balɗe ɗo inneteɗo Mamadou Bayillo mi anda ko honto o nani fi meɗen o tawi ko be o hewta ɗo o himo faala ye wallitomo fi ka gandal moƴƴa machallah kono o ndaari ɗo fof quartier on ɗo fof o yetama fi men o tawi ko be o hewta ɗo alhamdulillah kono mi innunomo ɗon voyage kono on sentoto e nder balɗe 3 lo ɓuri tan ƴinade no gasa kikiɗe ma janngo ta wewtiɗo ɓe ɗon yewtude jara e labitama yonno miɗo wawi inde mo nandi e biro ari anandayma ɓe de hari on faala innude et puis ko ɓenɗiɗo nandi ɗammanditi o fenanno en ɗo sikkude en anda en ɗo innu noon nden wallumo heɓa 1 million fi e onno mariage gorejo makko o sikkude ari en anda ari ko cadeau wonno waɗande mi anda hombo kono machallah alhamdulillah gorejo ma ne baɓe ma no yawo ma famude heña awa joni haray ko ɗum ɗo مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أنا كده بنودي يوم عامل ونكي fargitelando wala mi lid yeso ɗon mbaɗa on ɗum fargitollam min
ko min fiinuma ko jannguɗaa ɗo kon fof Oui. wiya gonɗaa janngangol Oh. ko min naaduma duɗat Oh. kori jannon ko no waɗi O saje maki wonde simo be fini la mairie ka sud tay mi falji ko modi am falji. min mi alaa on tan Ya Allah no min wota mettina ɓerde ande la yaltude nan falji dera. ande wona janngango anani Oh. okay. Ya fi. Allahu akbar. Ay buda joni modi tawa hay falji da on tigi falji tama awdum do wurbiliki. No hewtino ko bojo. Jouludho ko problème jannugol ko problème. yo inde ma nden dey ko honno ko Mamad Bayel. Mamadou Bayel ok famille on explicanila ko feƴƴi ko mbawga No. andi wo fus watta fi fus faami ana andi enen fulɓe en wiyay Allah taƴata o tokkali No. faami kono boyi yewte kan haala ɗon haray ɓe anda ko hon ɗum fayda kafiri No. faami e ayo affaire islam No. ko islam satta fiw islam ko religion o e hakkunde ko wiya ko religion fof islam ɓuri wonde simple faami Eyo. donc islam no woni tellement simple que ko ma no woni sege no woni simple no woni compliqué seeɗa par ce que fiyo noon ko ma janga si wawa famude ko honɗum woni islam par ce que sa jangali a famata ko woni islam seke a wata joɗagol ƴetta sadi miijitoɗa ni goɗɗum sikka hehe ɗum ɗo ko islam ɗum ɗo no waɗa Eyo. a faami wawata marsude ko ɗum waɗi si allahu on tigi ko atti ayawol ngol no atti ngol e dalande nelaɗo alayhi salatu wassalam ko iqra ko ɗo wi janngu o yiltito wi o wi jange andol lam si rewon lam gandal ngal no moƴƴi sa yi hande jeunesse men on no woniri ɗo ni façon no jeunesse men on woniri ɗo ni mo be no waɗa ɗum ɗo no waɗi ko ɗum fof ko angal gandal par ce que gandal ngal sino ɗon par ce que ko sigi ko islam no englobe piiji ɗin fop comportement moƴƴo c'est-à-dire hay comportement hakkunde ma e paykoy hakkunde ma e mokoba hakkunde ma e ɓeyguma hakkunde ma e modima hakkunde ma e mawɓe maɓe hakkunde ma e ɓiɓɓe maɓe ɓe ɗum no fof ko si a jangi ko sa jangi anda droit ma o sa andi droit ma o wawa no impose gol droit ma o kono si a jangga a wona e fillitotoɗo ko yimɓe ɓe wi'i ko ta aya jooɗike ɗo ɗum ɗo wi'ama ɗo an kadi a woni fil sadi a woni naɓowo ɗum ɗo gon ko yo Allah taw tun hare ko wonɗa naɓude kon ko na ko lorrata sina ɗum hare an kadi a tawti lorroɓe par ce que sa ƴetti message lorrowo an kadi a ɗuɗɗini ɗum hara feƴƴi hara yeehi faami mi weltanike mo moƴƴa courage mo ƴettuɗa o no moƴƴi goto forcetake yo jaɓu diina hay goto la ikra fi din hay bajjo ko tuma jaɓanɗa hoore ma yo ko ɗon ɓuri e sellude donc ɓe yetike no ɓe ni ari a falama ruttagol waɗa ok no moƴƴi mais ɗandi o ruttagol no mari ɗumaji ɗiɗi par ce que jama on no sikkude ko si a soodi goro a waɗi ruuƴi ma a waɗi cérémonie ma goɗɗum ɓena kaari tuubi non wona ɗum woni ruttagol woni ruttagol ko woni ruttagol tigi ko an tun e hoore ma kadi nensitana hoore ma piiji bonɗi piiji ɗi waɗɗa ɗin ko ɗum ɗo woni aran nensita a nensiti maintenant décida noon kadi wondema a wattata doroɗa noon Allah yo Allah walle noon e hoore ɗum ɗon on a tuubi a beesonaki ƴettugo goro yaa e ka juulirde yimɓe mo ɗumanno waɗa ɗi piiji fof ɗum no fof ko birdi ɗo
faami ɓinnal no wattake yimɓe ɓen no wadde kono noon ko ɗum ɗa ɓuuri e sellude donc hannde weltanikimo moƴƴa inchallahu min mi wata jooɗagol mi ƴannama hannde ka wonɗa ɗo kono noon mi ƴettete mi naɓama nokkugo ka yata janga ha faama dina kan an kadi wona jango grand soldat piranowo dina ka inchallahu na e ferema min mi okkipoto e mum fop si allahu nanɗoji a nani ok joni aɗa wallilan ɗo eyo joni haray ko ɗum ɗo ɓe defude ɓawo ga en wona e ha ɓe gayna defude e ñaame après si yahay ɓe ɓuuri tañinade noon alansara heewi are e mayin ka julirde ɗon e ɗo en haddara ɓe gayni defude nafoɗen après yahay nani ok inchallah barki Allah Konto yata ley nange ko shofiron na yado ko gore jango yes do quoi ene anye jum kuma kono sedirno do kunjungari ko problem fa la ngeno ko ala e ide ko jondala alhamdulillah sugu ben do be jokkitati ayno fotata don ka billahi wallahi parce que be rodli problem a fami ka baylo kan baylo sanzido complètement joni baylo wata ko julirde fana alansara futuro lerne yawda wata way wado mo ide ko mi wiyata ma an kadi ko ya watte baylo don ko baylo watti don be julirde an kadi watto don tertuda ay déjà ka billahi fami wala na ide ko jondala de nyande nyenye ha minge odo mi sedi mini ka sariya mi sedi min tigi mi dari ɗum na ava luttata ko lorra joni noon tigi on tigi no faala narde fi jomba wona nokku o faamu donc gasi ɗum noon fof na ko metti fi noon ete yida e mawɓe fewjuda e maɓɓe ɓe walla ma heɓa ɓeengu nandi an chaque fois que mi fotti c'est ko jantum ɗum dolle ko maale wonirano andi se yiide ko ma ɓeydindire seeɗa quoi merci ella la ko wakkilagol courage ko nan merci ok Rogi. Naam. Tigi on ko jangadi lankamu. C'est que oya sai on sa remarquable mais atawno me ndari ka kalifo. Inani ko wajuda juwi kwe. Mais mi anda sa remarque ngora. No mi andi ti. On tigi hayli ke han tawi aduna lutata. Dindi han e ajon kadi ala du yitude. Beru de tun chaque jour. Yon mi laari kama. Fiya walla mi yida e maɓɓe. Min kadi mislima mi wona hara ka dina islam. Ko ɗum ɗon mi faala par ce que mi tawi tigi on. Haylugol ngol marsata. Hara ko ɗum addilan kam mum. Awa yellala. Mi weltori arduma ndon fota wona seeɗa lam faala sigama pus ɗo watto e ma kadi sigama buri kadi rewi feƴƴi mais lam faala kadi ɓurɓe ma yo ar kadi joni probléme ala mi haalana e jarani par ce que mi andani ni sibaɓe makko no ɗo joni simi yiide makko mi haalanaymo babe makko no ɗo après yaade ton awa joni noon on de se on faala mi aru ara o andi sibeɗo joni jango de wayarde mi nodda mo téléphone awa jango kikide mi aru
Joni are kono ɗo e janngo itta koye ɗo mulloyma koye ɗo Mm. ko joni hoore ɗum ɗon kadi femboɗa haalaɓo pos awa probléme ala fiiron ɗo wattoɗa kaftani awa ɓayla gandi ɓen ɗon ko yimɓe tedduɓe yimɓe hooloraɓe yimɓe ndimaɓe awa sa waɗi ɗum ɗon Ah. hara probléme ala awa si Allah jaɓi min kadi mi waɗay ɗum ɗo nan awa si Allah jaɓi a jaharama hayla ngabbima awa merci nan awa merci Yo. Go zucchini. Kon waɗi ndeji han na mini komi reedujo a waɗi honnu a waɗi honnu muhammadu rasulullah abonnilan boutique o abonni magasin angu a sunni passeport angu kulomi dari min wonɓe madina ɓe hilan ɓuri ɓe ɓa kamɓe ɓe ala martinde mi hilan martinde joni affaire mi magasin angu ngaw kiyide joni hayɓi ko yimɓe jalanmi ga tawteden ɗo foppina andiɓe woni e monema ko wonoɗa heɓude ɗon mbuuɗi kon so ɓe yinima ɗo reedu hara andi ala komi wona winoɗo sodanel oto ngal andi mi hendaki ngal to negoy ko honnu an gerduɗa han hakkude ma Allah han reeduɗa kombo maɓɓe reedini ayno bellade ayno addanolan sawara mo hino fodulan oto ngal ko hombo e maɓɓe babi min wuulde war wuuli fenande mi anda kombo e ma oyo biro la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a perdinilam few ko honno no joomi fuɗɗitota ɗum ɗo hakkude ma yalla tuni mi fuɗɗitota ɗum ɗo negoy min o hewti ko senden bagage nder ɗon so tawi a wata a wallana la reedinɗo mon min en wonata nder ɗo mi haalanima ɗum noon mi sukkanani tawi ala ko waɗa sina reedugo hiɗa andi ko ɓe foddimi ko ɓe fof maɓɓe hay fof mum to komi hendi ala so ɓe andi yona reedi haɗa ɗum noon fof bonni mi haalnama gorko nawa kiikude ko dandi ka kiikuli ko benta ko yarata ceeɗu dandi ko non gorko way ko jokka jiɗo handi yewde ko jokka jiɗo handi yewde ko cangol fotta e groupe ka ɗo jawodi jokka o non groupe ka ya ƴawoya ko non ko mala wolande makko min mi yejjita depuis programme men mi yejjita déjà min mi woni prêt déjà min mi woni je prêt goɗɗo fottete il faut te kare food petit mbaya nan comme no wowiri non monsieur Bari ko ɗum ɗo ɓormi ɗon miɗo préparé kaftane mo mi paasimo ha moƴƴi mi wallini ka danki fi on ɓorno ɗum ɗon yehon ka juma ko ɗum ɗo ɗetti ɗon ɓormi ɗon ko gama hande ko juma ok a préparé kaftane o ok a préparé kay kutuba o minon
Milandi mana ya wala apa prepari kutuba kali. Wai na Milandi ma debbo la ko onno prépara kutuba hara prepari kutuba. Bai jon gwanga ni ko ngondi mi watto. No dai na prepari kaftania. Kan si dan fala wattade kaftani. Ada ni juli de mi ada mi jula e mun juma. min ko mi halani on naati yomit ko mi indi mi paasi kaftan mo ba hande ko juma ya on ka juma juuli don e julbe Allah ben Min ka go mi ala mettinde mi landim go sa prepari kutuba ma sa danni juli de mi yada de mi jula e mun si tay da wa idun do mi yaay damali don ko arda dam mi del don ayo ju butina nan fi juma yan ya juma selalam ko wadi ko problem ma anga wata wondera u kalda problem gimadi ka dengi di kuma tel kuma hewa ya pero kuna tliko pingi test oya ya lato yantu jama dauna ka komi won jama babi min mo mi andi onde ko gor komi ke modi agoni do on fa mal min mo mi on inu da on ko jeune jo danejo se e danejo ni mardo warne no juuti seeda hara sinami fa yasi ene bala hara ko ardu don mele wido mo mi andi on kanko tuwon ida mo mi andi on ko jeune jo minnion juutudo seeda danejo mardo warde no wadi dum do fop me ko meden jammi mo fataya a trompi che ma chéri fataya lado ko minge modi ya woni do ko jang ni mi darno ko mi redujo darno wolangol mo ko mi redujo no min mi darno wolangol mo ko mi redujo min fataya jo alado ko sajali woni do onno mo tindinda don ko modiya tindinda do mi andale mo jombi ama shari mi wadi ma jour donc ala no journée mi wadi ma bila hande jour ko modiya ko ono no woni rewbe ko na akri jattobe worbe yimbe be minani go inde mon ay ko yasi yonani ko watton kon ko yasi yonani joni ko yaaru hankande suudu an ndara simi do wuri si lang existe au moins problème ala awa mi halante bettudum ko innuda do soi-disant ke ko biddo jokka lawol langol ber ko wawda do fi Allah ene laado ko wawda do ina hankin gemma jokku hondu andum o gorko do il est occupé c'est ma pointure ngaye si fa mo foko fi chante be bawo ready ami milami ke ko alaki kuno si o gorko arido si o arita mi awali mayu goldei wallahi mo ko wi lan debbo ko ngarana indene inshallah yalla walle famondiron fa yawda ton famondiron so na dum ti ko lanci den ka suudu di Babe. Famondiroi na hirondiranga woni bambi ko non famondiri mimi yei ka on jako jombudo so yibe ngma jombudo minni so yibe ngma ko kan ngal bafal men do be fote ning Allah andi hono mi wurido kono no wida kono mi margo mi wiya bay mi yemi tawali mo hino yakati nange sonku go wala piji so sonki wata mo sonkande kan na deb on ya mo sonkanto wonna hay on so ngon ngon susta mo sonkande ango wondi duubi ko wondi don ko andalon ko andalon ko jombudo mi anda
Nunda fus. Ayido no kade oya. Owo mi alto. Wino to sorne la ngoto wanga. Mi alto. No dumo na ya yugo ya altonto no duma anda poji nyo mako din ko honno woni. Ko mi Ani ngama e mata wondire ni kasoto malum. Ndaren ferego. fere on nda. Ulo deni lo ma pinya. Stay masita. Ndaru bagage ma ko ya lo tawala ndo. Fie awono kadi no mo bala ma yaltingo hakkille go. Ono ngino belambe ino wala yo mi wadu dundo mi wadu dundo si tawa ngini lamba ala hebare joni. Yaltingo ta jile go hon. Ko Ba. petere go mami hollude. Jile feetu do mami hollude. Do le duwa ko passe don andi ko don tawa hore.